کنگره CHP یا استانبولی ل بشیکتاشی لوی هولی سرسبه دست بکر ل بریا کو کنگره دست بکه دادگاه که استانبول بریار دا کو او کنگره دوی نیکرین ل اف کنگره لگور بریارا لجنه بلند یا هلبجارتنان هاتبو لدارخستن هاتبو دست بکرین حتی کلیک برای نهاجی گلک مامور هاتبون حول دان و برای دادگاه لفدری جی بکن و نهلن کنگره برای بچه لیتابی وی کیجی دلگه استانبول ین CHP لفدری کمبون و کنگره دست بکر برای دو دقیقه یانجی لجنه بلند یا هلبجارتنان برای خدا کو او کنگره که جیدای و دوی بیت کرن لسر وی کیجی کنگره بردوام دکه و که اون دبینین سالن وی کلیج برکو نافبر هاتیه دایی پچکی والا بیه هم پارلمانتر هم جیگرین سروک گشتی CHP هم جی دلگه استانبول لفدری جبوکو دنگ خابدن آمادنه کنگره یا باجر استانبول کو بریار دادگاه هاتبو بطال کرن و قیوم لی هاتبو دانین وکلی هم بیجن کو بردوام دکه جیگر سروک CHP لجامعه مجوی بپرسن مرحبا önce bir دەستپێکێ گوتن کنگرە نەکن دادگەیە پێشتراژی کۆمسیۆنە هەڵبژارتنی ئەو بریار بەتال کرد دەبێ ناو کەشمەکەشیدا CHP بەر بە کۆڤا دچە بە بریارە داوی دێ کنگرە دەرباسبار بە ئان نەبێ سازیا کو partiyên siyasî ser bûyê vane komisyona bilind a hilbijartinê ne komisyona hilbijartinê jî biryar da ku ji bo ku li Sariyerê serlêdan hatiye kirin û biryar da ku kongre li Sariyerê bêkirin dadgehê jî sînorê xwe derbas kirin biryareka ku ne dibin desthilatdariya wê da bû da û komisyona hilbijartinê jî kongreyeka awarte saz kir û hilbijartina komisyonê demjimêriye ku nîv civiya û ew biryara ku dadgehê dabû betal kir û biryar da ku kongre dikare bêkirin em jî dinha kongreya xwe pêk bînin em bi lîsteyekê diçin kongreyê û dê Özgür Çelik dîsa were hilbijartin çil endamên rêveberiyê hene di kongreya dawî da jî li ser medyayê hinek îdia hatin gotin ku dê dadgeh bê vekirin plana we dê çi be ew li derveyî me ye ji ber ku dê CHP dê partiya yekem ew di hilbijartina da jî pêş da jî bibe desthilatdar hinek kes ji vê yekê ditirsin û ev îdiayan tînin ziman yanî tenê komisyona bilind a hilbijartinê dikare rêgiriyê li kongreyên partiyên siyasî bike ji bilî biryarên wan biryarên din tune derbasdarin û nikarin rêgiriyê li kongreyên partiyên bikin komisyona hilbijartinê dê encamên kongreya me binirxîne û di dema wê de mazbatayên me bide em ê jî dê bi serpereştiya serokê giştî serdana anıt kabîrê bikin û dê erkên di nav partiyê de bên belavkirin û serokê me giştî dê ve binirxîne heta kongreyê me yên asayî bênekirin û bo demeke kur dê ev rêveberiyan han karê xwe berdewam bike. سروک CHP گشتی بو لی دریج ده همان دمیدا سروک دیوانا و کنگره کل استانبول بره و دچه کنگره استانبول هاتبو بتال کرن لسر بریارا دادگاه 45 جزای اصلی یا استانبول کنگره استانبول بری دمک هاتبو بتال کرن سروک CHP باجر özgür çelik و رهبریاوی جکار هاتبون دورخستن و گرسل تکینجی و که قیوم لسر وی پارتی هاتبو داین ایرو بریار بو کنگره دار بکره او کنگره نه بره بدچه گرسل تکین جبرکو نه دلگه استانبوله نه هاتیه وی هولیجی نکاره دنگ جب کار بینه تنی لیسته کی لوی داره ته دنگ گفتگو کردن لیسته özgür çelik سروک بری CHP استانبوله ایرو دیسا نامزد اوا پشتی دمه که چاوره دنگدان بیت کردن و جاره کردن سروک CHP استانبوله یه بری özgür çelik و رهبریاوی جاره کردن ببن رهبرین CHP استانبوله